Reka nongere mbasuze kandi mbaye nikaze inshuti bakunzi ba Yesuwa TV, ndizera ko mumeze neza, mukomeje kugira ibihe byiza, mukomeje kunogerwa n'ubuzima mu bice bitandukanye by'isi mudukurikiye muherereyemo. Hanyuma ndaje ngo tubane mu makuru hagezweho muri kano kanyaho AFC mu 23 yavuze ku byuko yaba yarambuwe na FARDC na Wazalendo uduce 8. Umutwe wa AFC M23 wanyumuje amakuru yatangajwe n'ibinyamakuru byegereye ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yuko ingabo zawo zabazambuwe uduce 8 two muri teritwari ya Masisi, zambuwe n'ihuriro ry'ingabo zirwana ku ruhande rwa guverinoma ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Kwa gatanu nibwo ikinyamakuru Actualité.cd cyegereye leta ya Kongo Kinshasa cyatangaje ko ingabo za leta FARDC zifatanije n'imitwe ya Wazalendo bambuye M23 agace ka Kabobi. Mbere yaho kandi iki gitangazamakuru n'ibindi byegereye leta ya Kinshasa bwo byari byatangaje ko AFC M23 yatakaje agace ka Kinigi nako gaherereye muri teritwari ya Masisi, ndetse ko ziriya ngabo zikomeje gusatira agace k'ingenzi ka Rubaya gakungahaye ku mabuye y'agaciro. Guverineri wungirije w'intara ya Kivu y'Amajyaruguru Ngarambe Manziwuri abinyujije ku rubuga rwe rwa X yagaragaje ibyuka AFC M23 ikomeje gutakaza uduce ari ibihuha. Ati mwaduteye mwishyize hamwe ariko muzatatana mufite ubwoba, inzozi zanyu zapfubye zitaranatangira, ikinyoma kibashyigikiye kizagwa kandi amahoro azongera kuganza muri Kongo. Kuri ubu kandi amakuru avuga ko kugeza mu masaha ya nyuma cyo kuwa gatanu AFC M23 hariyo yari ikomeje kugenzura uduce twa Kinigi na Kibabi bitandukanye n'ibivugwa. Hanyuma kandi mu yandi makuru yagezweho muri kano kanya tujye kuri inkuru ivuga ko leta y'Ububirigi n'igihugu cy'Ububirigi kuri ubu cyahamijwe ibyaha byibasiye inyoko muntu by'umwihariko muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Urukiko rw'ubujurire rw'i Brussels mu Bubirigi rwahamije leta y'iki gihugu icyaba kibasiye inyoko muntu cyo gutandukanya abana n'ababyeyi babo mu gihe cy'ubukoroni muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ni icyemezo cyafashwe kuwa gatanu tariki 22 Gicurasi 2026 gishimangira urubanza rwari rwaraciwe bwa mbere mu 2024 rwahamije ko ibikorwa byo kwambura abana imiryango yabo hagati yo mu 1908 no mu 1960 byari ibikorwa by'ivangura n'ihohoterwa rikabije ryakorewe abaturage ba Kongo. Iki kirego cyatanzwe mu 2021 n'abagore 7 barimo Monique Bitubingi, uwitwa Leya Tavares Mujinga, Noel Verbeken, Simone Ngarura ndetse na Marie Jose Loshi, bavuga ko bakuwe ku babyeyi babo bakiri bato bafite hagati y'imyaka 4 ndetse n'imyaka 7. Aba bagore bavuga ko hagati yo mu 1945 ndetse no mu 1950 bajyanwe ku ngufu mu bigo by'imfubyi byayoborwaga na Kiliziya Gatolika, aho batandukanijwe na ba nyina kubera ko barabana bavutse ku bagabo b'Ababiligi n'abagore b'Abanyekongo. Abana nk'aba kandi bavuga ko bageraga hafi ku 2000 bakurwaga muri societe kubera ku isura yabo cyagaragazaga inkomoko ivanze y'abazungu n'abirabura, ibintu byafatwaga nk'ibisebo ku butegetsi bw'abakoloni b'Ububirigi. Mu mwaka wa 2017 Kiliziya Gatolika yasabiye imbabazi abo bana n'imiryango yabo kubera uruhare ibigo byabo byagize muri icyo gikorwa. Mu 2019 nabwo leta y'Ububirigi yemeye ayo mateka mabi y'ubukoloni inasaba imbabazi ku mugaragaro. Icyakora abareze bavuze ko imbabazi zonyine zidahagije, basaba ko bahabwa n'indishyi z'akababaro. Buri umwe yasabye impozamarira ingana n'500 by'amayero hasaga miliyoni 80 ndege z'amafaranga y'u Rwanda. Nyuma gutsindwa mu rubanza rwa mbere kandi leta y'Ububirigi yajuririye mu rukiko rw'ubujurire rwa Brussels, ariko narwo rwemeza ko icyo gihugu kigomba kubazwa ibyo byaha no gutanga impozamarira kubahohotewe n'ibikorwa by'ubukoloni. Hanyuma kandi mu yandi makuru agezweho tugiye mu gihugu cya Uganda. Muri Uganda nta kindi gikomeje kuvuga uretse ko ingabo za Uganda zacyuye abagore n'abana b'inyeshyamba Joseph Kony. Igisirikare cya Uganda UPDF cyacyuye abagore 2 n'abana ba Joseph Kony washinze umutwe witwaje intwaro wa RRA cyangwa Road Resistance Army wamaze imyaka myinshi urwanya ubutegetsi bw'iki gihugu. Umuryango wa Kony wabaga muri Repubulika ya Central Africa, abawugize bahungiyeyo muri Mutarama mu 2026 ubwo aho bari batuye mu majyepfo y'intara ya Darfur muri Sudani habwagaga
igitero n'umutwe witwaje intwaro. Kuwa 22 Gicurasi umuvugizi w'agateganyo w'ingabo za Uganda Colonel Chris Magezi yasobanuye ko ubwo icyo gitero cyagagabwa abagore 8 n'abana 13 bakoni haribo bahunze. Mu bagore babiri bacyuwe harimo umunya-Uganda Ikor Grace ufite imyaka 33 n'abana be babiri barimo umukobwa ufite imyaka 8 n'umuhungu w'imyaka 2. Harimo kandi umunya-Sudani y'Epfo Aniesi Teregina imyaka 33 urera umwana w'imyaka 2 wapfushije nyina. Bose bakaba barakiriwe n'umuyobozi w'urwego rw'ingabo za Uganda rushinzwe iperereza n'umutekano General Major Richard Otto. Colonel Magezi yasobanuye ko Ikor yashimuswe n'inyeshyamba za RAA mu mwaka wa 2003 ubwo yari afite imyaka 10 ndetse ubwo yari iwabo mu karere ka Amuriya. Aniesi ashimutirwa iwabo mu gace ka Yambuwe mu 2006 ubwo yari afite imyaka 13. Uyu musirikare yasobanuye ko abandi bagore 6 n'abana babo bafite ubwenegihugu bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo na Centrafrica, bityo ko bamaze gushyikirizwa ubuyobozi bw'ibihugu byabo. Igisirikare cya Uganda cyatangaje ko mu 2023 no 2024 nabwo abanjira 50 bahuze muri RRA barimo abandi bahoze ari abagore n'abana bakoni bacyuwe bakuye muri Centrafrica nyuma yo gutoroka uyu mutwe w'inyeshyamba. RRA yashinzwe mu 1987 ubwo Perezida Yoweri Kaguta Museveni yari amaze umwaka umwe ku butegetsi, ikorera mu bihugu bitandukanye byo muri Afrika nyuma yo gutsindirwa ku butaka bwa Uganda. Joseph Kony yakiriwe impapuro zo kumufata ariko yarabuze n'ubu bivuga ko ashobora kuba yihishe mu duce twitaruye turi ku mupaka wa Sudani muri Centrafrica. Mu yandi makuru kandi hagezweho tugiye mu gihugu tukiri ku mugabane wa Afrika, tugiye muri Senegal. Perezida wa Senegal Bassirou Diomaye Faye yirukanye Minisitiri w'Intebe Ousmane Sonko hanasesa guverinoma ye. Ni icyemezo kije nyuma y'igihe abagabo babiri bari inshuti bari bamaze badacana uwaka. Sonko ufatwa nk'umunyapolitiki ufite igikundiro mu gihugu cyane cyane mu rubyiruko yari yashyigikiye Faye mu matora yo mu 2024 nyuma y'uko ubwe abujijwe kwiyamamaza kubera ibyaha yarakurikiranweho. Nyuma yo kwirukanwa n'inshuti ye magara, mu butumwa yanyujije ku mbuga nkoranyambaga yavuze ko iri joro ari buryame atuje. Uku gutandukana kw'izi nshuti kubaye mu gihe Senegal ihanganye n'ibibazo by'ubukungu, aho ikigega cy'impuzamahanga cy'imari IMF cyahagaritse gahunda y'inguzanyo ya miliyari 1.8 z'amadolari cyari gifitanye n'igihugu cya Senegal. Ni nyuma y'uko hamenyekanye ko hari imyenda itaratangajwe uko bikwiye. Ibyo byatumye igipimo cy'amadeni igihugu gifite kigera ku 32% by'umusaruro mbumbe wacyo. Diomaye Faye yashakaga uko hashakwa umuti watuma igihugu kibona ayo mafaranga mu kuzahura ubukungu, ariko Sonko akamwitambika. Mbere yuko Sonko yirukanwa kwa gatanu, Minisitiri w'Imari Cheikh Diba yari yabwiye inteko ishinga amategeko ko Senegal yiteze gusubukura ibiganiro na IMF mu cyumweru gitangira kuwa 8 Kamena, kandi ko yizeye ko impande zombi zizaba samaze kumvikana ku ngingo z'ingenzi bitarenze kwa 30 Kamena. Diba yanaburiye ko amafaranga igihugu gitanga mu kugabanya ibiciro bya lisansi n'ibikomoka kuri peteroli ashobora kurenga yari yateganijwe mu ngengo y'imari y'ibihumbi 2026. Yongeyeho ko Sonko yari yanze icyifuzo cyo kuzamura ibiciro bya lisansi. Sonko kandi yari yararwanyije igitekerezo icyo ari cyo cyose cyo kuvugurura imiterere y'imyenda y'igihugu, avuga ko igeze kuri miliyari 13 z'amadolari y'abanyamerika. Mu yandi makuru kandi hagezweho by'umwihariko dusorezaho nuko Perezida Donald Trump wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ni inkuru ivuga ko uyu munyacyubahiro akomeje kuvugisha abantu nyuma yo kuvuga ko ashobora kuba ahuze ntiyitabire ubukwe bw'umuhungu we buteganijwe kubera i Bahamas mu mpera z'iki cyumweru. Donald Trump Jr yazashyingiranwa na Bettina Anderson. Trump yavuze ko hari ibirori bito bizabera mu muhezo. Anderson na Trump Jr batangiye gukundana mu 2024 bahambikana impeta yo kubana mu mpera z'umwaka ushize 2025. Trump yavuze ko ubu atari igihe cyiza kuri we cyo kuba yakwitabira ubukwe, avuga ko ahuze cyane bitewe n'intambara ihanganisha igihugu cye, Israel ndetse na Iran hamwe n'ibindi bintu bitandukanye. Ati ndi mu bintu byinshi, murabizi iki ntabwo ari igihe cyiza kuri nge
mfite ikintu cyitwa Irani n'ibindi byinshi. Amagambo ye yatumye abantu bamwibasira ku mbuga nkoranyambaga, bamwe batangira kuvuga ko ari umubyeyi gito. Aragize ati ibaze kumva so abwira igihugu cyose ko atazi niba ubukwe bwawe buzahurirana n'ubutazahurana na gahunda ze. Uyu muntu abona umwanya wo gukina golf ariko kwitabira ubukwe bw'umwana we bisaba kubitekerezaho neza. Abandi kandi bavuze ko kuva intambara Iran yatangira Donald Trump amaze kujya gukina golf inshuro 14, bivuze ko hari andi masaha menshi yamaze mu bintu bidafatika, ariko ubu cyaburiye umwanya umwana we w'imfura kugira ngo atahe ubukwe bwe buteganijwe mu mpera z'uku kwezi. Abandi kandi bavuze ko kuva intambara Iran yatangira Trump amaze gukina izi golf inshuro sirenga inshuro 14. Hari abandi bavuze ko hari ishyano kugira umubyeyi nka Donald Trump. Hanyuma kandi inshuti bakunze, reka mbashimire mwese twabanye muri aya makuru yaragezwe mu kandi subscribe kuri Yosuwa TV, dukomeze kubana mu yandi makuru haraba agezweho hano kuri Yosuwa TV.